Kublaya pi baro ki badang pej ya katup kubor jong umau por. Shua bing ya chakmat, to mentang ina pej ya ki mar ki bakongsan jong ki kubor kumne. Ka jingbun pai ki kasi jentia berki garo. Kalaya per, don kam ban penkalano e kabha tungkam. Ong ki samla berkilong kmi long kupa ki basoi kerteng. Ya ka KHADC bat JHADC, laya pia balai kabha tungkam lapen ya rengkat. Terteng e usamla basoi kerteng. Hap kakali syariat mensau kanuhi ka USTM beru driver. Lada ka aham ka persya ban penkelai ka bahat tungkam. Ki khasi bajen tiaru kide ban ya teli ong uba Samuel Biam. Kakong RM kurba kelapen kamtino e kasyuki yau arpet upadhe kum udisi batemai. Habas sedang bentre na kabenta kari berkajai benriu sedang nengkong syua na lasnong ong uba LD. Ladu kamadan News EMFC haka football Basilak ka SSS madan yung siem melim. Ki samla kan the bat chenrang kilong kemi long kupa kilawan syakmat haka jing soy pajba Ahmad Pran menta ka sing sajan ban ay ka jing kersyan ni ka samla bari pengrup ka balam isyakmat ban yala pajba halor ka jinon kamno ban penkala ya ka bahat tungkam tungjam hapo bajalla kine ki samla kilong kemi long kupa kilapen pau bakalade kapor ban penkalano ya ka bahat tungkam tungjam namar ka jing kala jong kapor bat ka jimbun breu kaleper baklebak apden kilai teli ki jai benreu kata khasi jentia berkigaro hadu menta katkum ka reservation policy jong ka sarkar baka bahatum kam nakamata ki khasi jentia ka 100% bat garo ru 100% nakaliang ka samla bari pengrup kapen pau ka jing ai kublai ya baro kito ki balawan bansoi kerteng bat ka kermen skam bagane ka jingele bajai jai kanlong ka bajob. Are the poor people getting it? Are the ones who really need it? Are they talking like them? Kau tang pada kau. Keban kong ete ngakai kani reservation mah kasi bun ngi kasi ngila ya duna kam kejam mah bun si ki bun ki orang di ki garo jisa ki garo kimdede ban ngi mah ki ya phere te mni pat bang ben mah kasi ngi di ban dan kami ban yo khambun di ngi ban rumah mi mam ngi ki kasi jentia ki bhoi ki war ngi hab ha jo e te kemot tam tai thai kamu ya biang syuk ni kamu ka kejing don bre mar kala dakhen kum garo bat ini ki don bre dal ne ini ki jenera itu gila iyo percentage kaba dakhen bat kejing bun bre ka ratio kami hap syuk de kala long guna palat sai si Ang syuko ban dan betalah ni nomor ba ngatip pa nomor ba ka reception polisi hagaru ba ni ha iskasi ba jentia jumi galong long asliang deh nomor kum ka jimbun population ka kambun ane kasi jentia ada sim combine lang compare ba ka population hagaru tagadaw pinting la syuko ba ka de galong 50-50 ka kum ka jingdan ka population tetap dengan air reservation polisi Andai ada dan tak lihat long agar compare kasih jantia kalau
ka percentage duna bagi beri mah compare si baca pada ngila ban pihak be ka reservation policy mar 50-50 ha karo TC baca dia kumjibun beri hakar kumjibun beri according to population Kawi ba ni kum khati ma ba ni bana ba 1% kade 300 te kami hap mai kata te ni pat ni kata kan kawi ba ni ko no chen Yang juga ada keteng jadi fastball lah dia. Aku play dia ikong bari kung grup ni. Dengan aku play ki kamju ya keeper lock. Ngan yang juga apply ban kencan. Ya ikong Kong. kayak hap ni. Kayak ke bawah ini kan banyak ingin ya ingin kayak kejingnya teli kerja sendiri ini tangga tahi ingin kerja kayak ke bawah mungkin dan ikat kini tak semua Siyang mo. Akan kita masuk ke senam. Semua ba di pemain na ka ang makan ng yang kan senam kan ng yapyang ya yung likely ki main tribe ng jela. Ang tahi. Dan orang bertempat yang sorkar ba ban riluk dan yang ka state civil police section nang bagan long justice yang likely main tribe ng jela. Si kata ka jing baklasa ko ndai jong ki ba ndai jong ka reservation policy ka mindset jong ki kalong bet garo khasi jain tia. What is the meaning of that? Reservation ka jing mut jong kata ka mut ban reserve yang gitu ki badai hok mano menta badai hok ndai gitu nanong kendong ndai gitu ki ngin reserve kanang ki backward section mano badai backward tu nanong kendong tu pamla pa school ki kami pa baduk wala da dei na garo ru itu ki garo nanong kendong hatu ki yo ne am ya kan ne ka reservation ibu bet kita ka percentage. Okay, percentage is one big factor but it's just a small part of it kam dai re whole thing ki namar pinong bet ya ka percentage khasi jaintia hajo. What is the meaning of that? Kumno pat ka khasi jaintia everywhere it's different, DC different, everything different. Comes to reservation pat kajo. What is the meaning of that? It will open a whole new communalism problem here. So secondly, reservation policy kakta kumno ngidi ban kli haka terms of education kan. Daman tangin kerana ka quota system. Daman ta quota system there's no planning. Pishong bit 40% garo. Kamut piu kata kamdan jengmut. There's a post kani kan new revise shubo kan kajing opinion jungi kan diba dan revise pa dia ka reservation policy nginbo da ka target kan cut off marks kito bayo 50 kito kan yo ya kan yo banlong eligible ya ka quota kito ba mid 50 kimlong whether you're a khasi janja garo they ban meet ka to 50 because what happens is hidden ya ka reservation fine phishim ya ka to ka quota jong sarkar phi drop no shiteng hidrop nomor pimla ko ba ka studies waste mano kata waste re kari bro ko waste ka productivity jong kari how to do we kana pat udan ability ban yo ya to kat kota ula ban pedkio ka state da yo utu kana engineer ya ka to ka kota education system la don rai highlight li ki technical industry sini pamiru industry dan balai namar kito ki ba deserve kimyo balai kimyo because this very outdated reservation policy showing but percentage khasi jaintia garo should divide ya community. What is the meaning of that? Secondly ki jobs kan reservation pitip ya kata dan haki jobs ru the hakum haki grade D grade C ai bakan sakut kum to ba to 40% garo is fine ne kum ya ki grade A ka bakta si saya ka lawai jungi ya ki engineers ki scientists ki technical background mo ya ki to ai open reservation kan khasi jaintia garo 80% but ai bakan ya kon para mangi. That's a very healthy competition because why for the quality of the state show met 40% garo te utu pamla ban ko ab ya ka to ka job shubo lat kam ya ka engineering ba ya lead ya ka to ka department shubo
You cannot cope with the job. You are lagging. You are dragging the state down. Ke productivity kala akhirnya. Kan nomor ki engineers bon nando mana ki shutre bela ki warna swigi bapli ki la do bela swigi beli shibon bapia support ki la do kat dia kan ni ka opportunity man kamai. Ndai imagine utu kena nong kendong ba deserve ya ka reservation. Make pa ki mla high school. Ndai udan ka ability ban penkio ya kari. How to a reservation kam belong mo yaki. Ndai kan ni ka reservation policy is so communal. What is the meaning of Garo Khasi Jaintia? Percentage is one big factor because population ever increasing. Change. Somehow senem menshwa ka ya kam kani ka reservation policy ngas tu. It's time to evolve. Pimla phi ban shwa mit Khasi Jaintia Garo. What about those Garo in the Garo Hills? Those who are from the rural area, are you getting the job? Kami kata, to be very honest, ki Garo ru ang 40%. But what 40%? Do you have a target area? Let's forget about Khasi Jaintia. More let's talk because the Garo thinks that I'm against you. Let's talk about Garo. You just say 40% Garo. You don't have a specific target. So now, if we talk about quota, you just say 40% Garo. Anyone can get. What about those poor Garo who cannot afford to pay for the education? And what about these a bit very developed kandiat balakam kyo ki Garo? Kitu kilala em ban support hikum nga. Ngalala ban support hi ngam tu eka reservation. Andai because it's not equally distributed. Ngakum tu na reservation jauh tu nang kendang pemla shisha ban support yaladi. How is that fair? Let's look at it from because reservation means ban board reservation na ban takim socially, politically and financially backward can. So manu kita ngidi ban aim in that way, not in a community wise. That doesn't work anymore. Even if you're from Garo, if you are from a rural population but you're not getting the job, why? Because there's no specific targets. Khasi bat ki penar. Nanu bersedang nanu mensyua bapi penyarengkat, bapi penlong, bapi penyarengkat ya ka ne ka KCDC bat ka JHDC. Pi penyapra ya ka mensyua kalong ka United kani ka District Council kalong ka United. Handrai hadin jung kata balai pi penyapra ya ka te. Balai pi penai ka Khasi bat ka Jaintia la ka jong. Haba ya kane pat ka reservation policy piong ka jo. Penar bu Khasi udah ujuk. Pi ai sau pau. Balai pat ya ka Khasi bat ya ka Jaintia pi ai la ka jong ka District Council. Yes. Tang kani ka wei. Ka ba nak benta ka cing yo anong hi ka jong ki pen prai la ka jong ki ong bu penar udah wei. Khasi udah do wei. Kum tangin ai kani ka District Council yo penar la ka jong. Yo Khasi la ka jong. Kan bai ka reservation polisi pat tidak benar. Pi ong bu udah ujuk penar bu Khasi udah ujuk. Kai kata. Mana ba baklang ta? Te haba mentah hadu sanpus nem pitip ya kacing bakla handai balai pila ben kumcu balai pila ben yang i Khasi te pi penyerkat baru penar 10% pi ai hakane ka reservation policy kat ba hakajing sensyar pa jengki namata ba pinyo penyaba menjadi namata pinyo penyalong MDC oh Khasi de ujong ucen tia de ujong ngin ai la kacong ka District Council kai kata nagarpat ya ka sarkar baka hakane kacing rakhe sanpus nem ka jongka bakan pai kemano kan gi sakane ka lenti bangiu Khasi ro nginyo alam kan ka jongka ba karpang kumayo karo omdai bangiu Khasi ngatu pulang namar ngiu Khasi ngelaya lupa ta tapi nang nadu maram siru sya bahai siru sya cirang siru sya kleriat ngidau cu Khasi ya resolution polisi kumno kala bendong bukaro ti tang sitro asite kacing ya fair jongka cingbun beriau ro la kacong kan no pin penya rengkat ya kacing bun beriau Khasi batu karo site pin ong bau Khasi udah cu apa ka resolution polisi tang kata kadai baka kabakong sando kabangannya kadai kata ya kacing sensyar jompi bapinyo banya ba bapinyo banya corruption pi ong bu lau chong ngin pen pra la ka chong bagin yo ka skim la ka chong bagin yo ka bah la ka chong na central Khasi lau chong ucentia lau chong ka diskonsil kami arteli kan bakal reservation prinsip pi ong bu Khasi bucentia udah ucu tang kata kulai sibon melek jonga Kawai kekali jong kanong hikai Haskul ba University of Science and Technology Meghalaya kalahap syariat mentakasngi hakapor badang temu banle syakatai ka skul ba katai ke jingjia kalajia mentaka step hakapor kum bashpau ba JAA hakaba katai ka nong hikai kabala tip kerteng kum ka priang hun shisha lengkoi badairu ka nong hikai biet hakatai ka skul ba rengkat u driver kidang mi na kanong ba Shillong banle syakate ka jaka hikai hanre on dalapoy halat kiling kabadiru kalat banle syakate ka skul ba kate ka kali ka bodon ya registration number ML05G sansan iwe henreu kalaha syariat hakapor bakiu
hadu baka kali kala julor pom halor ka tei ka jingjia layo jingtip ba ka tei ka nong hikai ka shuman saw malum mala na gi benta ka kle bat kumjo ru unongnya bat ya ka daw batikna jong ka tei ka jingjia ompala bantim kejungan kejungan ni ban ban ai ka ka signature campaign ya ka bai supply bari pingrup iba lakukan bin sini nak benta ka ni ka jingelap ka Jindawa ban pengkelaya kan ni reservation kejungan dia ka Allah kalau ban ai museum lang i nomor ba kasong hak ba kasong nong rim kan ni Jindawa ka jung i ban ka jela ka kam sisa ka ka perlu jung la di dan kam sisa ban wara ni ya ka jela nomor ka reservation policy na do ba alaseng ya ka jela hadu kena kadang ni sa kujo i ka jing kius dat ka jung kun sama jung ka jela ka jung i kaptam de ka perlu kasi jantia kalau long kabang ni compare bagi kita benriu ru kita lala banyak bani pun banyak persyak iki tekni kita dawa jeng ni samla bari kadik ke ba ai museum syai ni bagi pun samla jeng jela jeng kita ban ai museum ni kita banyak mi langsung semat banyak kesan ni nomor ba kadai nak bentang jeng mentoi ke kadai nak bentang jeng mentoi ke jeng kilang ang baro but habang ni thai ka yo kami jam i kum bakalong mana haki department fair igaru ki kami yo opportunity nomor bagi ya lembaga negara reservation policy ki pai sa puli kadang liru kan itu tinggi hamolai yang tei kadang ke professional politik ni kadang group reservation policy ha ka ba nak bentaban menyo puli yang tei igaru ki samla garu ki yo bhaban ban simenta ban yo ban puli ki menyo puli yang tei nomor bagi kita target tang yang suka max kepati labu nak benta joki kamu kilala dari habang ngipek pak habang compare ni ju i ba ne ngiyo markat ju mentana ke sispa ngiyo garut yo saupo ngiyo saupo kasi jantia ngiri boy gutu kiyo ngiyo saupo arfo kiyo sagi general ma ipek ante po selo pusikene ki ba nuksai padet bangai ada habang laya be sagi kulit paham he sagi final year ini bagi sabla garu itu ipi kim masuk banyak kot selesai nanti kena kesip stop aina aku cakap bangin yo nak beri hujung ni nama bi kiyo ban enjoy kan kita betul betul kiyo nak bagi tambahan dan berkajuk sangat tempat dalam poin itu bentar kim masuk kisah nak kasih jung ni banyak komput kim masuk kim yo so kan opportunity bat teng-teng ke pelong ikut sama jung kim hab like private na nomor ba kim yo kan kalah dekat ke bang haji besar dia Islam lain ya ini Islam lain pelong ya kan ni bagi sama yang jung ni banyak ki eksar lang menyemi langsung mat ban MC mi bahkan serkar jela ka di benne ai lai kini bat kala ju kerenteng ni kini hapo Facebook ong ba reservation policy independent kai menu-menu bemi semat mentangi dan bok dan samai beri bemi semat naga benta ka di ban demand ke government bari ban donno bejengkela kan itu ifi ugaro hakabai di bak ni reservation policy fingai kan itu ifi but opposition but ruling kita kabut kita nikmat joki bat seng menghalang bat seng berfair ngangai scam bat ini kita mik sakmat berpersak ke dia dang mana mesti ngai ikut kubur bahkan dia aham kalau persak ke dia jeng kubu pengkelai reservation policy boleh kita beri jeng iru kim yang lang mentah banyak persak anak benta bandawa ya ke dia jeng pengkelai reservation policy nang ba aki kita beri jeng kinyo bet enjoy ya ke dia facilities ke bagi long sama swagla sandur tekni ke dia ba idam kam ban ai jeng kersan isama jengi ide ben mi sakmat bani trelang bani agi jing besar kisang balang fair idar pasang fair kisang sama fair ikun hun fair ibadan kejik kli kam dei baitang isam lai bari ilmi syahman hari barok gini bani snok filang nama kan ora kejing kelan nak bentak kejing beto jeng dek bani kejing kani kedi kejing agi jing besar nak bentak kejing Hadian baka sorkar jela kala penken ria kamno ya ka kong RM kurba ka badai ka Deputy Commissioner ka Riboy District. Hadian baka layu abat no ya ka kerdan kum ka Secretary of Health and Family Welfare ka sorkar Meghalaya ka kong RM kurba ha ka arfnyo trik ukulal kot araja R4R kala pen khamti no ya ka Shuki hau Arpid Upadaya kum u Deputy Commissioner Batamai Jongga Riboy District. Laban penken mau ba ka kong RM kurba kala shimti ya ka kam kum ka Deputy Commissioner Jongga Riboy District ka dei nadu ka Shpautri ku Jembang araja khatpra ka balakut no ka samoi trekam jongka kum ka Deputy Commissioner ka arfnyo trik ukulal kot araja R4R bat mentapan lawan mensimti no daw Arpid Upadaya
Habakren halor kikam bala syakri daka kong RM kurba kum ga Deputy Commissioner haka district lala banwan ra ya shibun ki jingkla haka rukom trekam karoi kapar bat khamtam ka jingtre shitom haka por jong ka jingwan lenchop uknyang jingpang covid khat kendai haka district bat haka jilla hi baro kawe kakong RM kurba kala pharu ya ka kubos ngaungu bat ai kublei ya baro akipai ba nong shong shinong jong ka dong riboy ki bala ai ka jingtre lang nakapo sha kapor ha baro kiliang na ka benta ka bahaka miat jong ka district baro kawai ki bakentup nadu kinong mi kmat jong baro santli ki constituency haka district ki ken hun seng bahalang ki officer bat ki staff jong ki tenat baper haka district kinong elam shinong bat kinong elam balang bat ki pat ba hi haka district baro kawai kublai ki baro haka ni ka genta ka bangan mi no na riboy district I could believe people di nong shong jong ini kan I know ya baro akibaya don benta hagai jinya di jonga hang ni district nadu ki ramba shnong nadu ki sengken thai ki sengnong me ki samla khna nang taru ya ki members in self help group baro but ya ki asha ya ki anganwadi worker ya ki NM ya ki kamtam ko health fraternity hi baro away kaba hadu mata khlip man hi kadan hapding ke jingte jingko jong kan ga khnam ai ko ble ya baro ki district officers ki jong ya ki ba ya trailang be dan ti lang matna jinga le ti jong but kun ju ya ki press media baro ki be ya ti lang matna ki jing e jingko baro ke na du ti por Mesti tangan ni kelam dari pun ki be di begini district ni jingat nanti lang ka jong pipa to but ke jingat tri lang ni la ban ubakam bon haki jing mo ting ai ku beli pipa ro jengkat lang di sing halang baro ki ba ji tri lang man kapor but khamtam hagani covid bon haki sing halang ki balang baper nang ta bederu ya ki yang konsep baru ki ba julik pe ba kita ru ki itu ki fathers ki mother sangtu kin sombhagan sumar bahagi khlu namar ba ki di kelawai mo na da kim dan gajin ki na ban ban grow in a proper manner then I could ya ba ki ba ki dengan ba kan ga than ri bhojmi kanang kiu irat kanang long productive kalau dia lepas very productive kanang kiu shushu but kerman daga jing wat ilenti ki la ilenti babon ha ti operate lang ni tray lang ni la ban ra ka change but katahi kadai ka bang dream for this region then I believe ibaro kudisi hajar kumbang ilios no gijingkran kadai sia gijingkran kuju mulai haka bangaru si katang jung kabalang katang jung kaparish ngadapan pau sia gijisno ipi bapila shon khmat ya kani ka yeng kum kita ki khun ibaduna Uba Elditon Enlingdo, Vice President ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People Central Body, haka jingkran jung u haka jingelang ban IT ya ka ying sa jongki konswet hashnong Pongkong East Khas Hill District ulapan kinmau ba habakwa menteri ya kinu ki kam ki babha na ka banta kari bat ka jaj benriu dei ban sedang nengkong shua na lashnong ban pe na ka banta ka bah ka miat jongki pat ba haka ju kopor ulapan kinmau ru ba ka ne kesngi kadai kata kesngi ban sakhi bat ban IT ya ka yeng ki konswet ba ka Federation of Khasi Jaintia and Garu People jong ka South Sumper Cycle kala dep ban penshna haka jingkren jong u ulaban rap ru khindiat chapang ka rukom trekam jong ka FKGJP namar wat ada kibriu ki kino katno ru ya ki seng bhalang Henry kum unong elam ukwa ban kren da ka basai balada kimdon ki seng bhalang kani ka jai ben riu jongi kala dep jano ulapan syairu ba ka FKGJP kamdei ka seng ka bakamai Henry ka donpat kinong elam bakin perkhat bat pek na ka benta ukup sidiang sem siliang bat ka donru ya kinong elam ki baju syak set patok da ki benai na ka benta ki jing jong ka jai benriu ulapan ken mauru ba ka FKGJP kam yeng kumba ki briu ki mud dur Henry ka yeng na ka benta banyada ya ka pateng ka banwan
hakane kesngi la yo ru ya ke jingkur khu ya ke yeng na u Reverend Father Hieronymus lengdo lengkoi but ke jingro hai kerpang na ki samla jong ka shnong weiloi ya ke jingelang la panya da u Running Star Kharbani President FKGJP South Semper Circle but both ki jingkran lengkot na u Live Star Kharnayo Secretary ke FKGJP South Semper Circle na uba Sibering pada kasik rang ba shnong Mautangor na u Mission Sing Lengdo rang ba shnong Pungkung na u James Kharbani advisor ke FKGJP South Semper Circle na u Elton C Warjeri President ke FKGJP East Khasil District but kumjoru ke jingkran kublai na u President ke FKGJP Pongkong Unit matagasi or protrek January arrapa na bomba LD Elindo Vice President jongka FKGJP segme number lagi sakhilam jongka Elton Cliff Warjeri wadai President of East Khasils Nishim bagi penmana apa yang negerian pelatih daka FKHP South Semper Circle ni IT mentagasni habi hinmen jong ka negerian iberi iban yai pentegan Kharbani ba nado mentagasni bakaseng apidak pensenai negerian kene kanong ganti alde jongpi num nanchu mano nakaleng jongi bagi nangawan pankan nakamui pat nero mutar sing ibrete pa kani kasi yang lade kali kanong kati jongpi pagkaan ni play tikay kastori aying kasam jongi nyadan hindriwut para bat na pedeng hindriwut armut kipanalay hindriwut bat mentang idang don setang manga iba bat arut para bat ngadal tule ru mentah kelas 10 bat para ru kunju sidang tule te ngani turu story sepang kejingcia jong ibe ipa jungi ba ipa kejingcia nakadau kejing khatu ipa jungi kadai ba ipa nakadaw kajing tut jong i kabadan ha wa belai kata kabadan ru kajaka kabadan ru ha ranikor bat dei kene ko poru ba ipa isa khat no house nam ar haza khatwei bat kajing jai imei pat kalong kumne imei ila khat house nam ar haza khat riu bat nakadaw kajing pang kenyang kabala one shop ha kamet jong i bat isa khat nok sundan na kanya kasra patay bat tangki deki kentien ngakram dabun kentien syu ngai kublai biang yapi kumkaseng kabalala mat penshna kerpang e kanya kaying juni bat to ublai udang doran kat bat pi udang kutku ya kaseng maka nang im sngi da kaba le sbun ba le isn kumba pilale ya kanya kaying kasam jungi te tangki ne kintien makindiat kublai shubun kublai shajarmu Shwa kumba kanya kaying oi min ba ki dang dan ki mi ki pa adang i kaying kadang phumut phumat hadim katto ka defor ba blai lawan ban khapno ye kni bela ju uppa te bani phai kajing long beri sisa nila is hidup kata nak bentar kena kajing lemar mati lelong kajing kun suet kun nangli kajing duk kajing kran lemar kinong usai kena kerja ikmi kipa kim don shoot kena kesra je pertei dengan seruman ai kublai sibun nak bentar seng FKGP wakil hanya South Semper haka jingpet kejingsian kejumki na UI ba la besar benya makaway kalong yin sa kuway pat te normal kata nang bajong kene kapon or tendap na kejung kenan baklaw yang wat kene kalong yin kini ki badan haka ne kadaw wat kin sindan bat kesnong jungi hune motongaro nen markidan mauput usam jong kesnong motongor teng la isne sisa nang bajo kidipor te bangayu i menta makane ke yeng kalong pune kumba kalong
te ngam don ai ban ong ku mai pat de nga so ban ai ku blei na ka ta seng FPGP ya ka ba pi pilai tresitom na ka benta ban kener ka ti kamon ka ti ka diang na ka benta kita ki baduk ki basuk kita ki batngan kita ki khut swet ki khun dan li POE la besar benia lala man pers snai ka na ka ying kum ne kum ka long na ka benta jo pi ka seng yo bleu nang ka khu yi pi nang nei se khmat ba pinang ya ka ban pe ban besar ya ki wipat hakane ka dong ka than ke jungi nitip ba kane ka dong ka than ke jungi si bun ngi dang don hapden ki jingduna ka jingduk ke jingthan ha babun jingduna hakane dong ka than ke sos per ke jungi nang ba yo pi ka seng ba pinak kristom amon ra ya kino kino jingirap ban kener ke ti kamon ke ti ka diang na ka benta joki kata kalong ke jingker ku ke jung blei na ka benta jopi kum kaseng kari kecik berleo berkumju yang i seng halang kita khot jaga jek berleo ngin trei namta abha kamiat jaga jek berleo beginilah penyele ya kita ki mendari ya kita ki bawan hane ke ri jongi ban berkloni ki jaka puta jeng te nang ko ai berkan putih sama kami bentar kali ben ai lagi yang segi di konsert dan kalian jonga syukur men berku kini ki konsert di bali school makin la puli ba ko di joki berkunjung problem dekat berki saya ni kete beri sebut imslam FPGP imslam kabino wat lada Kibriyo kiong kumno ro ya kiseng phalang asikwa mnong epi ada kiseng phalang kimdan hakari bajai pendeu jongi kajai pendeu jongi kaja kaseng FKHP kamdai kaseng kebadan kamai FKHP langut kibon shlong nuru ba arken ba alton ba manga ba aldi ide kibrang saying wai naik FKHP kedan kinong lampat kibo perkhat kibo pet Yokop silang, usam silang. Ngidon kinong ngelam, kibla sajil di kipo bunai. Namata ka jinge jong ajak pendrio. KFKHP kami yang hakanong rem, kaba kibrio kimodor. Ndai KFKHP kayang hakanong rem, kaba nabenta kipateng kipanwan. Sibun kum kini kijat kam, nakaliang kaseng FKHP. Nagalang unit bagi circle lele syaki snong di paper kane bro kamdai ke nai gade kijing terang gejongki ikan mau ya kijing sneng gejongki hapor di rung balong kita khat jong ke FKHP ngiju ong koi ga gantien ada pikwa balong kinong ngelam jong jai gede pikwa balong kinong tha jong gari ba jai gede le e shwa na po kasnong ka bisa tekane gade kasaki kani kadai galanti ka bhatam ka ba kai babistang ngiju ang batstang shwa nalai aso ku ben ba ngapoi hdu put mandakasni ya ka jinge jong phi ngaso thu hat ki puar ba phi ya jinti ban pendat ka ngi nei poi po neusni kani kasni kalong kasni ka ban ya so ku ben lang begini le ka ben lang bagin phai sha kani kalong ye ka ba tang mga sap ru nga so snei ya ka jingja ka jong phi ki habret ki ba shong hang ne Masuk si ya tak kentin mengenyo so, bang anong ipi habret basyaw hangi, pi pimdei ke pi ki khun ki jong ublay. Ba ublay lo simno i may pi pa jong pi. Kanun dei da koi kentin bukan mi na kasintor so jong ha. Nei pindei khun ki jong ublay. Ba ublay undar di sumarun pet pi. Ublay lo pasat ng sem lo makinong ilam ki jong i hangi, man pet ya ka jinge jong pi. Yo berman papo jong kene kayeng la i bagai idon kam sisa yang i kum kaseng bangin kenere di jingirap abang ipat ya kayeng jongki hakapor kaba mensua pada persna gila idon kam ba nakaliang kaseng idon kam ban yarap ban persna no ya kene kayeng mar namar kilong ki kunswat ki ba kundon su ki mi ki pa ki don tang si para de kumta
kum keseng ila syong meeting bat ila syom me karai bang ini pensnano ya kene ke yeng hoi kalong ka adu kata bang ini ya penmi bisa nak bentaban penmi bisa nak bentaban sna ya kene ke yeng ni tepi masisen balasna ke yeng ke jinglot kalong ka kum ta keseng nak kowe ke jingmot ila ya rai ban penlong de ka football tournament nak benta ban ya respon ini ban penmi bisa ban pensna ya kene ke yeng jong ki ne ki konswat apo ju kene ke snong tekumta senam arjar apuai ya penlong de football tournament di nakaliang jong kaseng gimla kelemda ai ke kublai bakar pang sabaro kitu ki balaya no senyang di balai don keti kaman ketiga diang ban i kaseng hakaba kelesyem mentalang banwan nak tepo manan football ban ya senyang lam yangi da kaba Kiwan ban pai di football lembaga jingwan jongki lese ke penmi bisa sibun bagi yo ban sna ban kunjuru agar senam arjar arpuat jila yo ban neekawe kalekitro kaba jila ada ke security kumta kanero kare kawe kalat kaba la penmi bisa ngabta ban pesna ya kene ke yeng jongki kunswat abang jipai hak pulia keputi abang jipai hak kuat kia ni bang dalam kadang-kadang kata yang saya hadu kata kum kaseng bang wadan kan anglo dan sakri nam tak kadang tan makin siam ya kijing kli man ai sikri bapura nam tak kijing bet jingbiang jong kadang tan sai sin ai play pi bara i play pi we ji kon ki bala i jong kman play sim kia sha bila mi man ai dalam jong ti smi bat pinawana ya trayang ne to ba ya tray ban mi asing lai sini bat kunjuro gitu khat kibala senyang bat kirang ba snong kibala no senyang hamtam ni ngang ba snong badan mentah ni nang ba snong pungkung ba snong motongor bat ligi nang ba snong kibala no senyang nam ta man pen ulong man pen pu pen piang yang ni sini pen yo i yang ni yeng mana yeng mentah ha kan po sai sin ngaku advice ka sangro kitpok yang kalang kurku kudo ya ka sangi barokoi ba kanang ibrap kanang ai jipi gopura nam ta ka jingpet jingpiang jong imlang salang jong adong than bat jogari bat kajai brio Ka Madan Ying CMFC Kaliora ekanam ladu jong kalempung ilekai Open to All Knockout Football Tournament 2022 balapan yait da ka sengsama snong Madan Ying CM melim kane kalawan hadin bakala penlimno eka Friends United FC haka jinga shoot tiebreaker haka jinga kun final kabala long haka sngit hoding hamadan jersey Madan Ying CM melim ka Madan Ying CM FC kabalong kaladu kalakuri kosong pisa basilak tingka harengkat ka trofi katba ka Friends United kabawan baar kayo san pohajar tingka harengkat ka trofi bala samru iki kusnam shimet bakentup ika kusnam man of the match best player best goalkeeper ka kusnam top scorer hagane ga jinga kun final lawan sakilang ru uba Hamlet Sondoling ubade UMLA ka melim constituency haga juga por umentri ki kampenroy ng kendong kum ukongsan ubala beteng karu ikane ka tournament haga jinga don lang uba Hampel Karim ubade urang ba snong ka Madan Ying CM umentri ka hima melim ba MB Karluki kinongkit kam ka sang sama snong nolor kiwe kinong syakwat ngubha
Nanirap Arsa Iqbal Rakmenta. Hajempi Ibuwe Kubei Ubei Bertumpi Kuchuo. Kinakijin Samsi Kuchum.
Nina kijing kamtik macam Buckfield United. Three cheers for first letter, Debek. Three cheers for Malaysia, Debek. Katong ilapoi siya kabakut jong katup kubor, kublay shibun.